bersyukur nak Khlem jong nongsan Hima. Kejinyat syat cakmat ban penteri ke Karkhana ke badang mi temai Riwiang West Khasi Hills ya kepada tip kum ke MSMD Ferro Alloys Khlem na penlongnya ke public hearing kalau penlongnya ke Hinyau Tribute Council West Khasi Hills bahkan Pyrshah halor kani nakaliang ka HYC haka sengi badengkong jong katayo kalau lej ban bu de kejing ujor hau deputy commissioner ke West Khasi Hills de ka penpau ya kejing lengok ban tim baka Karkhana MSMD Ferro Alloys jong udon bok langwar hasnong maulaj nong lom kalayat syat syakmat ban penteri ya kini ke Karkhana hasolat jaru Riwiang nongstoin steamship Khlem kejing penlong ya ke public hearing la syubu ya kini ke Karkhana kinokit kam ke HYC kila ong bakat kum kikindon haswa ban seng ya keno ke Karkhana don kam shwa ban khot ya ke public hearing ke jing menjor jong ki khun ke snong ni ki khun ke Hima bat sala ban bo ya keno ke Karkhana kumta ke HYC ke Pyrshah juri ke jing temu ban bo ya ke Karkhana Khlem ke jing menjor jong ki khun ke snong bar ki Hima ke badai ban le lingba ke public hearing nakaliang kinongkit kam ke HYC kila ong ru panakaliang audisi ulay atho ya menta ya ketika Karkhana lahaban Pynsangeh shwa Namar kajing pempat biang hagabay berkikindon jong ke pollution control board ya menta kemud ba dang Pynsangeh dang sipo Namar kampat biang kat kum ka pollution control board ka hagabay ka pollution kata kadai ka jing audisi raya menta ngimpat tip lagi sange ni kip sange andrei nakaliang jungi kindang yai budin ladak kimyan kat kum ikendon an kibede kejug bomta kadba kabede ro berkinong song nakliang jeng itu masang minum kena sniu no kamut kanwara kejug kinong song kumjuru ye kinong rep kata kadika nakliang jeng itu keseng